Hopeson for case no anya kwakodu spiritual headquarters. Evangelist Mama Pat one Hopeson Adorye. Omo back and forth na ekoso e wo media isu no. And that sole ya big casing bi na ekoso. Mama Pat Agradaa school or kese Hopeson Adorye. Ewo ensem a Hopeson wo kan ye ene de Hopeson e dia ye no. Ena Mama Pat ejina so akese Hopeson ewo flashing toilet mu a o chiremu a animonyam favor ene impeja ene yedie wa flashing nyina e de agu toilet mu abusua ano ayedin. Hopeson ono so de respond e de ama Mama Pat ewo casing ya o case no ono so e de reply e de abre no abusua ha GH kwabi media so message oba so a oba subscribe na wa share ama afoforo nso anya bi ati enti abusua ye ba Hopeson Adorye one Evangelist Mama Pat omo back and forth na ekoso no ende Mama Pat chiremu a enam Hopeson so ena ne TV station wo ni sika bia wo na japade bia wo ahwe ne nsa Hopeson kroya enam ne so ena echi ne tu mu a okoda mu 45 days a oba ye ne bibia ehwere no na se ende obi abeche ni sika wo Hopeson okwakwata TV station so esopano eno nti ono so akese Hopeson Adorye abusua ano ayedina ha Ghana no me say se case ni ba wa obeka bibia obegibi na okogyen so anhwe ya onje na obibi papa what you say enti Hopeson ono so agina ni so yenkohwe de etwagu ewo ho Hopeson Adorye Hopeson Adorye Hopeson Adorye ene day me adwa part kwan a wode me afaso ewo my Ghana mu se we use political to be say about power of the whole national security woni esla wo usu e dey intimidate in life and na ya memenda and na me video we Hopeson Adorye o power ye de ma wo be ye penny wo national security na woni esla wo usu e di wo pose says me nyuma gumi TV station we ya nso ho a with me baby me bie ma sore mo sai po pa me achi mi tumu 42 days ma kasa sami de fi ahia me wa che me sika wa che me dollars Hopeson Adorye would day to me ahia won sama che sunsun fam ene hunam fam enne me din ene Agradaa Hopeson Adorye me oil nie me 6 flowers enunie Hopeson enne me jewu career through nsem I am ending your political career from today. You are going to be a useless in life. To me awunya ya wode tete ma bra botiti medjuma now sa what's na radio so some me pie na me kosa me DV officer full soldiers and cheme mbumi kume na just a wo Hopeson Adorye watu wani e de esi me so Hopeson me ka kire wo me ba wo to so me ensa so wa ben ba me kire wo machi me ba wo to so me ensa ye friend Kelvin Nana Abravi Akapo so ye uye igbeni wa bene me se me ba wo to so me ensa ye friend Kelvin Nana Abravi Akapo ene Hopeson Adorye mi china urade to me a wode ama me so Hopeson sha unie wona me de wa to ase me de wa she toilet kan mu efiti ne Hopeson Adorye me sell career me di wani mu twitwiri bi mu me sell career your political career to me a wodi wura na banimfo to me a wodi wura na Ghana fo to me a wodi bubom sa boa ebe si ne from a ne memere amedi ukasai Hopeson Adorye me di wani mo nyama she binimu me di political career she binimu me di utumi bia wo she binimu my yo miserable my say wa brabo my yo kwasia Ghana for what someone she penibia for what someone she wo ye traitor wo ko NDC no wa ko traitor won na wa betray won wo ko NPP no wa ko wo ye betrayer no wa betray won efiti ne
Hopeson Adorye, me Agradaa, me do political career, me be a two form, Wunye wo biara, me yawo akwada, me yawo oshabre akwada, me yawo shabre akwada ya wo foforo, me yawo numo sam akwada ya wo foforo, me yawo ni monyam akwada ya wo foforo. Hopeson Adorye, me ye di sa no. Me yi suni. Hopeson, me chira se to me bi eto to me bi mu. Wei, eniye, me di cool so, me sell cry, Hopeson. Me sell ni monyam. Utumi a wunya ye. Na wo de sell ma brabo. Me sell cry. Hopeson Adorye. Wunye nipa biem e wo man Ghana mu. Hopeson Adorye. Obia for wenim awanu asem nya djuma biem wo man Ghana mu. Hopeson Adorye. Ma endi wo political career fitine me Agradaa. Me se ma endi wo political career. O ma bia me de wakose. Me share na me ko obi fie e wo ye fi eno na me pe. Sabidi mi fie eye fe me sheda ena me do aba ha Hopeson Adorye hwe ha me be flash o ene dey ya me flash wi me di wani monyam enko birimu me do political career enko birimu me do shabre enko birimu me di wanu masam enko birimu me di yedi enko birimu Hopeson Adorye me di wo kra ko birimu me di wa bra ko birimu me di baby o besi biara wo hom pon se bini Penny, see the office. Orange Ghetto, NPC forming Ghetto, NPP forming Ghetto, any political party be an Orange Ghetto. We are betrayer when you swat here, and then won't do that one day. Maybe I took Pinimu, Hopeson Adorye Winnie, me flash out. Me daily evangelist, prophetess, Mrs. Patricia Esiama. Hopeson Adorye, this is the end of your life. For until we hear the echo na evangelist Mama Pat, and also orchestra Hopeson Adorye. Na yedie ni impeja ni favor ne de ya flash ni na wa hwe WCB ye fresh nipa ni yedie a ye de oil anoint oil eguso e kamche eguso na utumi wo se Mama Pat na ni abre na ono no ni fie ho no sa toilet ni ma ne di eniwo nti ono ba beje obi fie Ghana no me say settings ne de amafo ni nim settings na nkasa what as omoti ase enti Mama Pat ono nkasa church mu because onim se Ghana fo hu sa WC we dia yawa be pint ono nkasa a church mu se obi fie eno akwakọ rent what I say na obusuan Hopeson ono so e de ne nsem abetudwa e wo de eye evangelist Mama Pat ni oyeye no ono so de ne dia abetudwa na ono ne de okotwere ye e wo ni page enti mame fama o e wo this site na obusuan de Hopeson so all kan ene se ono de obetwere ye e wo ni page e wo ni Facebook page yes eno obetwere ye o kire mu a nobody can threaten me on spiritual matters what you say. Just watch this space a few weeks to come. Those who know me know pa what you say. Enti on the ochiremu a yenhwe few days a edana nim no yenhwe dio nipa omonim no omo de omonim no. Enti Hopeson ochiremu a case no anya ye case what you say because voter for and on where they on what kabo mu no. Enti yenhwe de this week from next week kono de evangelist Agradaa ye no de be kwakọ wie na abusuafo ye de beba besom this particular platform yeso abusuan message so be subscribe to your channel no said the update nya tomu a also obenya bi atie keta wo se enya dodo nwura makra bye bye.